hadin wa upayong I daklat u nagani pertai I kam kayung I yasnokti wa gaskor haman lagi function haman lagi no gijing am kam yong gaskor iman I ku kloy ko op wa gaskor but hadu ne gasni ngaman wi na ki khot yong ka SMC but wi na uman le kau fit sekretari yong kan ga salong do high school hawabun giliang I ko op I dewi krek lang ya kan ga school Hinne kesngi kepada kesngi khot interview ya artli ki post nong hikai haskul Saulingdo High Secondary School Mukayau ki bahieng sem ule Tomlin Suchang unong sing kani ke school kilawan mi ha phalau kani ke school hakmat umot sanam ukpa jangki bandawa pendam ye kani ke interview harangkat kilama yong bat plakat batho iki kintin ni klem persha ya ke SMC ni persha eu secretary ye ki kamle don bor jingnyo ben ye ke ying kesem jengi bat ke jingbam ken snap yagi kam unong seng ke school. Ngidawa ban pendam no yakani ke interview. Upin biang mi lalu dekot ke SMC ubadeiru ukun jong nong seng ke ni ke school uloong kadau beki persya kadai namar babon ki kam bau secretary ulale persya bet ya ke ke bau chairman kumjo ke SMC ke ajing mun. Bat ha ke jinge day ba ke jing khot application ye kinong tap kam kumjo ke interview bala pelong menta ke sengiru ula keno bau secretary ulale don bor hi klem ke jing menjur ke SMC ne ke jing tip u chairman. Chua wo kap ye kani ka luti sakman de lai bun step ho yo klam persnyau tho ye kani ka kam but ha kani ka kam le ne ka sngi ta yo pi ye ka tai ka banar ko da bo hitai ko wa I kam ka yung perchai ne dau wa uskatri bun ki kam ki wa o da le u percha ye ka kam I kam ka yung bat ye ka skor ye ki ong kam te to bun skatri wom ko op u la ne wom pediang u ye wa u chairman da pen yo jungmut u la ne yo wa ka SMC da pen yo jungmut ko kam ne ka sngi ka pon gun kong ne ka sngi interview ka tipi wa ka sngi interview hawa da pon yo chairman to chairman u emu res nyau si ne le ka sngi wa to tang ka jing tho yo chairman wom yo bat wa ar le ka pon wa nadu kini ki walai luti ci sin da khut ye ki man go ka luti I wo ye ki no ka SMC da rai go bat da am le ka presiding go ha presiding wo tho wa ya ka wi na ka yung ka wi na kham tam ni ka khon kham yong u ni nong seng u e kam rei ambaha wa gani kam laj ar tali pos ini mana laj ar tali pos I kat em ngate ka jing snyau ya ihi wada em garai na ka SMC kam wada mana le ngawi mambar yang ka SMC bat nga da tip bat ka payu yang nga da karpat ko ya ka SMC wo le rei wat lampu dap bi et ko da lai perchang ulai chem chadu chadi ai wo wat jing tip rei la holai chagdi ai kadi ai da ego ye jing tip wa ye bai ule ye ka te ka kam dewa ya chem jing mut na ya to jing mut wa SMC da ka special confederation ka te to karai te wa ego rei snyau si man da ya klam ka ha ka te ka SMC uskatri ong wom em rai ka mut tada perchang I ha ka te ka committee le wo lai wo pha lai thau bne rei ha ka committee le uskatri da ye le percha u ka te da ong ye I wa hakmat ka SMC kam no kat ka chnong mo ko yaw ulai tho kam ye ka te ka kam hadin wa ka SMC hadin wa secretary da khut u ye ka ni da man ne ka sngi ko interview I na ka liang ka yung I kwa I wa ye ne ka sngi postpone ngi ka ye khi wo ong kam te to duna asnem ka ni ka post nong kai duna asnem armut kini ka post nong kai klem yo nong hikai ke ini kate to open pela chok chok ha ko ki wi skor chi benai ar benai lene chi ar tiaw le tiaw dayo ki karai na ka sarkar wo thung henrei I ars nam duna asnem klem nong hikai teman dia klam ini kam du chi benai
suci benai setiap si payu yang ilek suci benai pun sonu benai pun dep kotor dah advertise uya ke post klaim setiap tahu kamu betai nadu tenai udah angnot utung ya kita ki arngot. Nakaliang usketri SMC kini ke skul udak biang latong pat ula pensyai ban nakabenta ban khot application bat ban penlongi ke interview ni kesngi lale dakarai ke SMC ke jong ushimen. Halor kini ke jing persya jong ki usketri ulong bangim don AA ban ong namar bangi don ha kabenta ban hak bishar ni hak yat kat kum ki kendon sarkar. Ni sngau thu bakum ki nong wat kam perkhat ye kita ki eke barok namar ka kwa bi ban yo. Ha kejuk kapor ban khang ru kimla ban pedang ru kimla kabor bakhat du ka syong ha ka DSEO. Andre ke jing ek atte to uya kelam SMC upa mupoi chino la iba i am ikat te hak authority ko pai i hab bichari hab le ikat kam ki kendon sarkar mereka kam nong tokam kam man perkhat ki te hab yo bai nang te ong oi ka mem kono a ye le kam ni te Andre ni kling i kam SMC ye ye like ye an sarkar sa notification go thung la am rio in office ko hab thung kam kerdan ko to sab ye bi minimum no te to kerdan mereka tang bi alem pudap ko mempoi perkan dia peten kan kijing ki ka du protes ni kesni on poi perkan uji kam ni sa ten yang yu ong khang le mye tu pediang le mye ta halas ta ichani ya la dia sio ni ko bol ka terga ong lai khamar ulai ta ba puspun interview ha puspun ta tel ni kan ni ba yo ik permission kala mo pondok ni interview am ba ter ni ni le ma kada du ong te karanya te menurut ong ngatrai ko methoi ko isla lem sa te plosi wi mto tangkat te nakat kamu yo objektif mo kat kamu tip te pedu kan no sekian wah te sarkar le ka jo konsider ko du wi pos ko agreement ko kitre thau ni kitre yu no te ketel le sisena amder ti adakot ndre I ini wan kat kamu man kat te wi ko wi tre ko nang MH service. Uinon po yu adbe ko nang MH service. Ulok yung ka wat le, urim yung ka OM ko te hagin ka higher secondary science stream. Ye ong ling mo ko ki hoyong sam yung ki henry to consider o nagaliang mo siyang khaw hete eno mai kam te. Te wa dom to ko deficit pele unang ron nag sinang le henry sang tho ibut. Nga tu ong ko le ngut ki hoyong sam na sa. Te wa kan ka bentale no mo consider ti. Nah ye di si office le jo ya kelam si di DSEO time to yo beni ko yung asal mpi mari pas ko na nga wi wo ang nator te ngadu o si DSEO la le ang madam kini kam na bakla ko anre la danut ede ching to wo hoy wo pon nga hakas interview dare di ka pon kam de interview go ta ching to ta anre du ka telum am yo ching to nga thrai wa DSEO le ye ko ay am te ching to te patte do ni san ngo yang